ሄሎ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ። ሽብሩ ኢትቻ ነኝ ከሽብሩ ኢትቻ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል። ዛሬም በ2017 በኦሮሚያ ኤዱኬሽን ቢሮ የተዘጋጁ ኬሚስትሪ ሞዴል ኤግዛም 3 ጥያቄ አብረን እንሰራለን። So in our last video question number 1 እስከ 13 ያሉ ጥያቄዎችን ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ ከ14ኛ ጥያቄ እስከ 16ኛ ጥያቄ in this video እንሰራለን ማለት ነው። So ቀጥታ ወደ ጥያቄው እንሂድ። question number 1 for 14ኛ ጥያቄ እንዲህ ነው የምለው which one of the following statement about the alkali metal is correct ይላል። ጥያቄውን እንደግማለን። which statement about the alkali metal is correct? alkali metals ማለት group 1 element ማለት ነው። so ከታች የተሰጡት ኦፕሽኖች መሃል ስለ group 1 element ትክክል የሆነ የቱ ነው እያለ ያለው ጥያቄው። a they form a negative ion with one negative charge። ደግሞአለው they form a negative ions with one negative charge. Negative ion with one negative charge. This is በጭራሽ አይሆንም። b they are usually gases. ይሄም አይሆንም። c they have large atomic masses. ይሄም አይሆንም። option d they are externally reactive. This is the correct statement about the group 1 elements. They are externally reactive. Okay, 15ኛ ጥያቄ which one of the following is not a property of metals? A conductivity is a property of metal, ductility is a property of metal, malleability is a property of metal, but brittlity is not the property of metal. So the correct answer is option B. Okay, 16ኛ which one of the following has the largest ionization energy ይላል። A potassium, B sodium, C lithium, D rubidium. Here lithium, sodium, potassium and rubidium are found within the same group. አንድ ግሩፕ ውስጥ ነው የሚገኙት፣ ግን within the group from top to down ስንሄድ ionization energy እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ lithium has the highest ionization energy, rubidium has the lowest ionization energy. ግን ጥያቄው ምንድነው ያለው which one of the following has the largest first ionization energy ይላል። The answer is this one, lithium. So the correct answer is option C. So next ደግሞ ከ17 18 እና 19 ጥያቄዎችን ምን ሰራ ይሆናል። ሶ ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ እያልኩ ኔክስት ቪዲዮ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።